Mama wakwaba aha eye GC and page so meeting at the Addo searching. And then the day the Kanya would ehwe me a mesro na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia bell on the so we a notification. And the sunny news said the between be when you be and I say when you be ahwe ewo GC and page ha. His Excellency Nanado Dankwa Ekufu Addo Ghana Yeman Penny Akasa. Na eden sem na Nanado eka ne sema okay na ne say ampa obeye president anaso obeye Ghana mampeni no akwan bebre na waye ewo Ghana ha no na akwan a waye no ebradwen na entiase so because obeye president no na eye former president John Dramani Mahama omo green book omo de eba no omo chese omo aye Ghana akwan bebre na so His Excellency Nanado Dankwa Ekufu Addo chere say obeye omanpeni akwan bebre na NDC fo omo eka so omo aye no na enyade a eye ampa enti no ba obeye akwan bebre pa na o chese Ghana fo bi eha no senda ya akwan yenye echina ya akwan yenye na de ade omo akasa sa na Nanado se na so kwaye ne ya na Nanado ebisa se omo a omo etai kasa ensem do kwa no se nkrofo no na omo ento aba emfa ema no na owie no osre na echese eyagro na odi ye be hwa His Excellency Nanado Dankwa Ekufu Addo eye omanpani bia one Ghana food agro papa se o kasa o ma comment bia na wa asre utinu se eyagro na odi but sometimes eya na Ghana for afa ne personal na chese o mugwe but ye betumi akase eyagro na His Excellency Nanado Dankwa Ekufu Addo edi na Nanado de kase mu no na wo chese wo hwa from Elibo to Enchi ekwan no wa hyase a oye na personally metumi edi ho dance say from Elibo to Enchi ekwan no omo eye dia ene na His Excellency Nanado Dankwa Ekufu Addo yetu eche edema na sa kwan ne pa wo ye ne de Ghana ebebo wudin da because a ekwan no enye kwan keto a wa beje ato ho so a oye emum eye wa sede say oye because Ghana sika ena ode eye but sa kwan no da ho ache yi papa penti Nanado oya yebebo waba so na Nanado sene maka no ose Ghana fu bebre hanadwen so onyo mu akwan but enkofoko no kra no omo ento aba so emfama NPP aban ana say Nanado eba so for 4 years a obetwa ni 8 years sa regions no omo Nanado se ontwa omo akwan emo omo no enya de omo to abampo ede ema no nsem say na His Excellency Nanado Dankwa Ekufu Addo ede etuya ukoye see defense na ye dey wobra ubetim di sika na ya kwan bebre aya nkane bebre aya niam bebre ama nkrofo ahu no mo agi atum meba ekwano de Ghana baby omanpanyi ofie ko so na betra so no ase wa Ghana nkwan nyina awa ne ko kan sa na de se so sanity etino eno de yeguso mo am so mote se ya sha se pa se ye bomodeni aye na intumi nyemi nyina prekope ebinu ye baby bekeche aye ebinu leso so no mabahe se so medi mani eba mo na mehwe ira amakwata dwuma betumi aye e di aboa na mate aka na say friend said rose this one so semi I buy it to abuntu mame so mate bedamase na baba kasa ene kasaka musho mabanuto nti mate na moke ira makwata menene bedi hunkuma ahoni ahwe yesu ebetumi aye na sema bodi aba beto egina no am se sefata se bodi sade me beba ha mutu ana mo se abe nsem so mudu enye sumo aba ha keke ba da keke ne ma keke eno ti na Ghana fo be na mabu wo mo no enko mu hu ne ntem ehu se MPP nie ya fa no na MPP ye ya to se party MPP ni NDC so obi e ka se onimu a no wa sheda now it is clear that is the GK Chesterton British writer kind now it is clear
107.1 so ni ha ye Oman FM se eba kwan a ye clear mampani akere MPP akere de mampani kofo ebeye ye mampani kofo akwan obeye ya kese satam no se tise mampani kofo ba na Oman no be ka se we were on our knees na ya almost Oman ground to a halt and ora kusibu afonso was sound bites bebraya na yebo na Ghana for ye yaso brache duru ba bia na ya horo ye men ya horo ye men MPP ye bibia se ye mpahunu ye mpati nipa bi kasa free otan mu na no ma me bi Medina market ha nko omobo no oko coastal oko akotonam ana akoye ne eka na ayi no boache na me ne gina ho a ene akufu ado penso ene okasa wi aya asem ode na no kan ye nka ebususam ka menka but the American to meka say you also atena play mu say otukwa nka ka menku nka play ndi na akwakote ahwe no mam na wonam ene nkrofo gina nti say hey mama na otama mpani anya sa ana obi ka kira ne say me ka kira o say wo this week I kwaya wutwam ekoba ka bebo am wo afa na mama ne say onu mombu afu ene nkrofo no kokko ne ma omo ho anya babo wo ya ye bebo atwase ye din na de bia wote ya na wutwa ba mpoa edidi aba atam a o ka say ye obia ne kire akufado ene adwuma o ofisi amfa ye no wo ye adwuma ye de bedu ha no ana o mo pam ne free ho se woni pa bia otan hunu tan ne de obeye ne adu nyampe but yese ya abai man namba mumu yesa abai man namba mumu na ya covid ba ye aman bebre ho ha ya suspend niam o bebre aman bebre ho ya suspend niam project ni ade a koso nyina international airport ni ade nyina no ye adwumafo adi Ghana yakwa ahonkyere mu pen IMF ya edru abra na Ghana ne IMF ato kesa ye kakra bia ne ye koho no ye wo term bia ye frɛ ne redeployment ya na wo ho papa me kai those days na ye sano esusano satam obra ene odinom osofo dice group ni obra for ni ade nyina no omo o hwe omo series ni bia me kai ba ko bi na nsen na me yi a kire ngrofo na ye sere omo ho na ba ko baaye se redeployment a chi no oh no enso aba no omo nyina de ada ne su osofo dice mu one of omo series ya redeployment ebe ba so Ghana ha papa redeployment o kwa dwuma unim sa obedru oni aball letter wa ha under PNDC ya under PNDC nkrofo refiana in the 80s ya kwaya palms card ne hwan ade afra no redeployment ya kira ne say ya yiwa di free aba adwumam redeployment na ye din a ewo krompa ya wo de opa wo kina wonya ho a be four lines no na nkrofo hu IMF no ade a na de ba no omo ade o mu kira ne say abai ye omo ma osika no na wo disika no ade a wo ho be kire abai so de